أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. دوستان عزیز، او صحبت خود سبا شهید بیان حضرت علی علیه السلام صحبت کمی. نو صحبت ما چند قسمو جو قسم خو نکاوامی. یا ما تجار میکی سرمایه ما چینو ما تجار می اما افلاس کرد می. نو اسم رمضان ده مبارک اسم ده امام متقیان وصی پیغمبر خلفت الله شیر آرستان حق تعالی سبا ملاقات حق سبا آخرت خو hazırlanmış بنو سونو سفر آخرت بازنو که سرو لحق ما غافل می قابلیت ملاقات رب العالمین ما ده چینو ما مند می روی ما لحق ده شیاو اما جو پیا شکنو قات حق برو ملاقات حق را بکرو قابلیت نود استو dedi. İnşallah mak sabah de kurtulmuş ben mi, خلاص ben mi ve az de faydalanmış ben mi inşallah. Hazreti İmam Ali aleyhisselam müddeti 4 سال واشتنی که شهید ببو شهید ببن هست کردنی که شهید ببرو وقتی که از نوازن جل خود بکوره و جل خود بمری حق شهیدو را هست کنو کام که گونیو خود ابا گونیو خسونو لحق حق اینو را هست کنو از اینکه بازن شهید ببی شهید سر لحق. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آخر خطبه اسم شابند واز خود به امام علی علیه السلام نیاوا تو اسم رمضان ده شهید بنا. علی علیه السلام پیغمبر را پرس کرد فی سلامت فی دینی و فی سلامت من دینی باکی یا پیغمبر از شهید بنما وقتی که شهید بن دین مسالمو از دین سلامت درو من عاقبتمو خیر و یا نیو
از دین خود سالم و سلامت مانن یا نمانن. حضرت پیغمبر وا کی نعم فی سلامت من دینک وات یا تو o halde vakti ki şehit bana o halde dini khode salim ve selameti. Ya dini khode salim manena ju piyai ki ze Hazret Ali o Hazret Ali ra qaz kemmi ju piyai ze Hazret Ali دین خود عاقبت خود آخرت خود ترسنو و پریشان بنو راحت نکنو ترسنو اما ما که آخرت خورا ترسم می آخر خورا ترسم می عاقبت خورا ترسم می عاقبت ما سبنو که fikir کرد mi ki meştima çıkın ma çi netice cemmi hak mara sekenu cezadanı ya mukafattanı Juroz Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh ve reisi müminu Hazreti Ali ra ju kelami va ki Ali با پریشانی نیا قصد کرد پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باکی یا علی إن أمتي سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الصاهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع فقلت يا رسول الله فبأي المنازل أن أنزلهم عند ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة فقال بمنزلة فتنة نیا رو کلام را حضرت علی کتاب خو نهج البلاغه ده خطبه 156 بحث کردم حضرت علی var ki peygamber mıra niya var seva var ki yani peygamber var ki ümmetimi ebe malu xo imtihan beni malu imtihanu mal eşyayı dünyavi ebe malu xo imtihan beni ebe dini xo be Rabbi xo Allah minnet keni minnet keni dindari Allah ra minnet keni ebo dini xo be Rabbi xo Allah minnet keni faiz ra veni riba ra veni faiz ra vani ki faiz
روتن گورتن است و alışveriş و faiz نیو را قسمتن را helal کنی را قسمنی و نیاوانی نو رقنیو نو نبیزو yani az kişmiş ağı kişmiş o ağı hurmayı rüşvet yani ve bana ki no rüşvet niyo no hediye yo yani Ali Aleyhisselam var ki ninora o vakti ninora vazere ino ez din vejini yo yan imtihan beni Peygamber var ki imtihan beni verni yani kasi Ali Aleyhisselam Peygamber var ki az harb Uhud di şehit yani uza nasibi de niş nibi şehit biyan makamı Hazreti Ali nizdi haktı nizdi peygamberdi malum o herkes sanıyor çıkın ama ancak akıbeti khora tersano ne zano ahire khudsa beno hak ahirde canı de çito ceno ama iman ceno yan ama inkar ceno az xalaskaran o yan az bedbaxtan o sonu cennet ya sonu cehennem hak tera razı o yan razı niyo ze Ali ki niya tersen o niya perişan o mustarib o makam ki daro çi makamı çi dereceyi daro çi iman est o çi salih amel est o ki kesi de çino ancak o çiton o ma çiton mi ama ma qirni terseb mi kheyli rahat mi zen kem ki ma kat'en son mi cennet sabamav caymav hazır oza acaba henyo ma emin mi henyo Hazreti Ali poru xo sakalı erdişi xora heni kerdini boyak kerdini ama ju ser verniya şehit biyani xo ju ser ver niya karra terk kerd artık boyak hene nikert tani piya ve Hazret arz kerd ki çıra hene boyak nikena vaki ez muntaziri hena ve boyak bin ersana biyan boyak bin estani şu boyak bin est şima nizan herhalde şu boyak bin est ez a boyak nan serxo erdişi ho sakalı ho o boyak çiko o hene çiko verniye şehit biyani ho esme hak asm mübareki Ramazan de non verdan-ı non-,  'non 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 'non
Yani kim non verdini? Verende hem senik non verdini. Ama evvel o asmer mübarek Ramazan de hiri lokma razaf non nu verdini. Ers kerdi tane piya. Çıra zaf nuvanana. Çıra zaf nuvana. Nun nuvana. Kheli kem vana. Niyava. Az nuvazan vereme pırbo ve nu halde hakra Rabbi khora mülakat bikiri. Yani az vazan ki vesam tesan verme de non kemo ne halde vazan ki seri nizde hak nizdeki hak niye mülakat ken inşallah kihim bi joro minber nicht biro İmam Ali sebep vaaz nasihat şibuza uza qad kerd be İmam Hasan lazıxo ve lazıxo İmam Hasan rava ki ya buneyye kem baqiya min şehrina hâzâ vat ey lazımı ne asmede çend roz baqi mando çend roz şi ez ne asmi mübarek Ramazan de arz kerd ثلاثة عشر يوما yani desohiri roj şi ben desihiri rojment dimana qasi xo peydi nikasi İmam Ali berba niyava قد قرب أن يبعث أشقاها Niz diyor ki en şakî ve en pisi na ümmet bibejiyo meydan. Nijdiko nu ümmette ju bedbaht bir saadet en pisi merdum insanı bejino meydan bejino karşıyım. Tıma qasiye xo niyava mıra kişeni ju mıra kişeni ama es seba merdani xo diber ben berberime seba merdani xo niyo sıra berbeme ya Ali belki sebanul lazı xo sabah Hüseyin xo berben yani o Kerbala'da şehit ben o halde şehit ben o ki la mu'ine leh ve la nasır
Şehit ben o ama yar ve yaver xo çino. Asker xo çino. Yardımcı xo çino. Ten yaro. Ne yar ve yardımcı xo esto. Ne asker xo ne piya xo. فيقتل غريبا وحيدا فريدا أتشانا Irakişeni der hali ki o garibo ten yaro jükeko tesano çıkarı acayip onu şehit biyani nu mazlum şehit biyani piyoho reisi müminu Ali ra şehit biyani İmam Hüseyin daha gırano şehit biyani Hazreti Hüseyin daha gırano daha gırsu olayı gırsu vakayı gırsu piyoho gırsu ama piyohora daha gırsu hal nao ki İmam Ali halde dımade çend seri bin ki lazıko Hüseyin şehit beno verniya şehit biyani de sabah şehit biyani lazıko zanano hak ilmi gayb de haber dado ve sabah lazıko ciğer خو بسنو sabah de berbeno sabah خو نبربنو malum o ki erdişi sakkale emir el müminin Ali ebe gonya serxo hena ve boyak bi in boyak bin bi in heney bin bi in heni no ebe gonya xo serxo sakal xo hena bi gon her tarafra sakal xora ser dida pore dira guret bi no hena bi no boyak bin no bi ama sakale hemik kulli bedeni Seyyid-i Şehidan İmam Hüseyin hemmi bedeni ne seri ne sakal fakat kulli bedeni her cayı beden İmam Hüseyin goyn bi henabi henayı goyn boyakı goyn bi bedeni de her caydı oh bi mızrak bi kılınç bi kulli para bi kat bi ألا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا الله
Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. İlahi, به ذات خو صفات خو تو رب ما دست ما را بزی رای پیغمبر خو حضرت محمد رای علی را از ما مجی ایمان را از ما مجی صالح عمل را از ما مجی عاقبت ما را خیر بکی ما نشکیم می تک زنا هوا هواس شهوت و دنیا مال و اولاد کل şeytan nefs همه esir mi hak o tuzana ama tora umut kemmi umuduma toya sabano maktulu sabano mazlumu sabah peygamber xo sabah xo sabah dest dimamu sabah kitabı xo dest mara bizi maniş kimi böyle bak çefto tu raspik بگونی امام علی بگونی حسین بگونی انبیاء خو نیشکیم می تو دست ما را بزی یا رب العالمین یا رب العالمین و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین